Procesi isporuke robe kupcima na Amazonu. Pre nego što počnete da prodajete na Amazonu, potrebno je da odlučite koje ćete od procesa isporuke koristiti. Postoje 3 procesa i to su: 1. Fulfilled by Amazon, FBA. Prodavac dostavlja robu u Amazonov magazin, a zatim Amazon robu isporučuje kupcima i bavi se korisničkom podrškom. 2. Fulfilled by Merchant, FBM. Prodavac i kupac imaju direktnu vezu, prodavac skladišti robu, isporučuje kupcu i bavi se korisničkom podrškom. 3. Seller Fulfilled Prime, SFP. Prodavac isporučuje robu koristeći unapred dozvoljene kurire i prema unapred definisanim parametrima. Postoje različiti faktori koji utiču na izbor procesa isporuke robe. Svaki od ovih modela ima svoje prednosti i svoje nedostatke. Prvi, Fulfilled by Amazon. U ovom procesu prodavac nema direktan kontakt sa kupcem. Roba se šalje u Amazonov magazin prema unapred utvrđenim procedurama. Amazon skladišti robu i isporučuje kupcu kada se pojavi poručbenica. Amazon brine o korisničkoj podršci kao i eventualnim povratima. Prednosti FBA modela su: 1. Nemate potrebu za magazinskim prostorom, obzirom da se sva roba nalazi u Amazonovim magazinima. 2. Amazon radi sav posao za vas. Pakovanje, isporuku robe kupcu, korisničku podršku, kao i eventualne povrate. 3. Veći procenat buy box. Proizvodi koji koriste FBA osvajaju veći procenat buy boxa. 4. Prime kvalifikovani korisnici. Kroz ovaj proces dobijate pristup najboljim Amazonovim kupcima, odnosno Prime korisnicima. Šta je Amazon Prime? Amazon Prime je usluga na koju se pretplaćuje mesečno ili godišnje. Obuhvata širok spektar usluga kao što su čitanje knjiga, gledanje filmova, slušanje muzike, igranje igrica i drugo. Amazon Prime korisnici imaju mogućnost isporuke robe isti dan, sledeći dan ili za 2 dana, u zavisnosti od lokacije kao i nekih drugih okolnosti. Amazon Buy Box je dugme za kupovinu koje se nalazi na desnoj strani stranice o Amazonovom proizvodu, gde kupci mogu da dodaju artikle za prodaju u korpu. Nisu svi prodavci kvalifikovani da osvoje Amazon Buy Box. Pored najniže cene, prodavac bi trebalo da ima i odličnu metriku učinka u prethodnim prodajama. Procena je da čak 83% prodaje dolazi preko Buy Boxa, pa je ovo izuzetno dragoceno polje za koji se bori ogroman broj prodavaca. Nedostaci FBA modela su: 1. FBA nadoknada. Za svaki proizvod postoji nadoknada za skladištenje i isporuku. 2. Održavanje nivoa zaliha proizvoda. Potrebno je znatno bolje planiranje da biste se osigurali da ne ostanete bez lagera proizvoda. 3. Veći period obrata zaliha i veća sredstva potrebna za lagirovanje proizvoda. Da bi se roba dostavila u Amazonov magazin, postoje određene procedure koje uzimaju dosta više vremena nego da se roba dostavila u vaš magazin, pa samim tim zahtevaju i veći lager proizvoda, odnosno više novčanih sredstava. 2. Fulfillment by Merchant, FBM. U ovom procesu prodavac ima direktan kontakt sa kupcem. Prodavac se brine o skladištenju robe, isporuke robe kupcu, kao i o korisničkoj podršci. Prednosti ovog modela su: 1. Veća kontrola nad isporukom. Prodavac je zadužen za svaki segment isporuke robe kupcu, kao i za eventualne povrate. 2. Ne postoji plan isporuke. Slanje robe u Amazonov magazin zahteva određenu pripremu, kao i poštovanje određenih procedura, što oduzima dosta više vremena. 3. Nema FBA nadoknada. Obzirom da vi sve radite, ne postoje nadoknade koje Amazon uzima za skladištenje i isporuku robe kupcima. Čuvanje robe u vašem magazinu može biti dosta povoljnije nego da ste to učinili u Amazonovom magazinu. Nedostaci ovog modela su: 1. Troškovi magazina. Potrebno je da imate mesto na kojem ćete čuvati svoju robu, a to ima svoju cenu. 2. Manji procenat buy box. Amazon daje prednost FBA modelu pri dodeli buy boxa. 3. Niste kvalifikovani za Prime, pa samim tim nemate pristupa najboljim Amazonovim korisnicima, odnosno Prime korisnicima. Odnosno,
Porudžbine kreirane kroz FBM nisu kvalifikovane za Amazon Prime program. 4. Pakovanje. Prodavac sam pakuje proizvode koje isporučuje kupcu. 5. Više posla. Ovakav proces isporuke zahteva dosta više posla nego kada to činite kroz FBA. 3. Seller Fulfilled Prime, SFP. Ovo je hibridno rješenje FBA i FBM. Porudžbine isporučuje prodavac prema pravilima koje je odredio Amazon. Potrebno je da prođete kvalifikaciju kako biste bili u mogućnosti da koristite ovaj proces. Prednosti ovog procesa su 1. Pristup Prime korisnicima. Ovaj model se tretira isto kao FBA. Procena je da Prime korisnici troše čak 2 puta više nego korisnici koji to nisu. 2. Veća kontrola nad inventarom. Ovo posebno znači ukoliko prodajete sezonski proizvod. 3. Kontrola nad nadoknadama za skladištenje i isporuku. Dok FBA nudi značajne prednosti, a nadoknade koje se plaćaju mogu znatno uticati na profitabilnost proizvoda. Ovaj proces vam može dosta uštedjeti ukoliko odlično upravljate lancom snabdevanja. 4. Bolja kontrola nad povratima. Više ne morate da tražite od Amazona da vam vrati sredstva ukoliko se proizvod izgubi ili ga kupac vrati. Ukoliko imate veće promete, rad sa Amazonom korisničkom službom će vam postati dnevna rutina. A zašto to ne izbeći ukoliko je to moguće? Verujte mi, bilo bi vam super da to izbegnete. Nedostaci ovog modela su 1. Skuplja cena isporuke. Obzirom da isporuka mora da stigne maksimalno u 2 dana, cena isporuke će samim tim biti veća. Također, morate da koristite kurire koji je izabrao Amazon, a to obično znači da će njihova usluga biti skuplja. 2. Morate da se pridržavate strogih pravila Amazon. Ovaj proces isporuke zahteva ispunjenje uslova koji baš i nisu jednostavni da se ispune. Na primjer, morate imati prosek od 99% na vrijeme isporučenih proizvoda. Ili morate da imate maksimalno 0,5% otkazanih proizvoda. 3. Viši troškovi poslovanja. Obzirom da je potrebno ispuniti više standarde, ispunjenje pravila za SFP će uticati i na vašu profitabilnost, odnosno na više troškove poslovanja. Što dovodi do sljedećeg pitanja. Koja je najbolja opcija za vas? Za koga je Amazon FBA, a za koga FBM, odnosno SFP? FBA je odličan sistem sa velikim brojem pogodnosti za prodavce na Amazonu. Radi najbolje za sljedeće slučajeve. 1. Mali broj SKU. Ukoliko imate veliki broj artikala kojima raspolažete, bit će vam veoma teško da osigurate da svaki od tih artikala uvek bude na lageru. Za odlične performanse proizvoda jako je bitno da uvek bude na lageru. 2. Proizvodi koji se brzo prodaju. Amazon naplaćuje visoke nadoknade za proizvode koji su na lageru duže od 6 mjeseci. 3. Proizvodi malih dimenzija. Amazon naplaćuje visoke nadoknade za čuvanje i isporuku proizvoda velikih dimenzija. FBM i SFP su najbolji za 1. Veliki broj SKU. Najbolje je da isporučujete robu iz vašeg magazina ukoliko imate veliki broj artikala. 2. Proizvodi koji se sporo prodaju. Imaćete niže troškove čuvanja robe ukoliko to činite u vašem magazinu. 3. Proizvodi velikih dimenzija. Imaćete niže troškove čuvanja i isporuke robe velikih dimenzija. 4. Proizvodi koji se sastoje iz više kutija. Amazon FBA zahteva ili da proizvod ima jednu kutiju ili da bude posebno obeležen. 5. Hazmat proizvodi, odnosno proizvodi koji imaju hemijsku komponentu koja može uticati na zdravlje i bezbednost ljudi. Neki od primjera ovih proizvoda su parfemi, litijumske baterije, sredstva za čišćenje i drugi. I dok je tehnički moguće prodavati ove proizvode kroz FBA, potrebne su posebne dozvole, a i tada će se proizvodi često zaglavljivati u sistemu. I dolazimo na kraj ovog videa. Kliknite na subscribe dugme. Vidimo se u sljedećem videu. Zdravo!